دما خوش ببینرین هجا ایرو 6/6/2023 روزان روزا سیشم بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکش یعنی سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بری چارکن دما خوش ببینرین هجا امی ایرو بعدالتیا لنوا ترکیه دست بکن هفسرکن گشتین هدپی یم بری کو نها گرتنه فیگن yüksek داخ و صلاح الدین دمیرتاش به صدما ده حقوق نافخوی ده جبو اعتراض بکن سریل دادگاه مافی مروان یا اروپای دان دادگاه مافی مروان یا اروپای جی yüksek داخ و دمیرتاش مافدار دیتن و ترکیه محکوم کرد. Hevserokên Giştiyên Partiya Demokratîka Gelan yên berê ku niha girtîne Fîgen Yüksekdağ û Selahattin Demirtaş bi sedema ku di hiqûqa navxweyî de ji bo îtirazê bikin alîkariyekê baş wernegirtine serî li dadgeha mafê mirovan Ewropayê dan. Dadgeha mafê mirovan Ewropayê têkildarê Selêdana Yüksekdağ û Demirtaş biryara xwe da. Dadgehê biryar da ku Tirkiye peymana mafê mirovan Ewropayê binpê kiriye. Dadgeha mafê mirovan Ewropayê diyar kir ku di mijara pêvajiyên îtirazê yên hiqûqa navxweyî de mafê Yüksekdağ û Demirtaş hatiye binpêkirin. Her wiha di biryara xwe de got Yüksekdağ û Demirtaş bi sedema di hiqûqa navxweyî de mafê îtirazekê bi bandor jê re nehatiye dayîn selêdan kirine. Hat ragandin ku Yüksekdağ û Demirtaş ji ber rewşa rayedarên girtîgehê hevdîtinên bi parêzeran re dişopînin û belgeyên parêzertînin desteser dikin bi gilîne. Di daxuyanî de hat nîşankirin ku ev tevdîrên behsa bûyerê di çarçoveya biryarnameyekê piştî hewildana darbeya 15 tîrmeha 2016 de ketine Meryetê û wiha hat gotin. Selêder bingeha xwe ji firkaya çaremîn a xala pêncemîna peymanê. Di çarê mijara 2016 de ji bo Demirtaş û Yüksekdağ biryara girtiniya demkî hatibû dayîn. Ji wê demê ve hevserokên berên HDP wekî dîlekê têne girtin. Beribînerên hêja Partiya Çepên Kesk ji bo serokatiya Meclisa Parlamenter a Adanayê Tolay Hatîmollarî weke namzet nîşan da serlêdana hatîmollarî pêşkêşî Sekreteriya Giştî ya Meclisê hate kirin. Parlamenterîn Partiya Çepên Kesk Muhammed Rüştü Tiryakî û Gulistan Kılıçkoçyî serlêdana parlamentera Partiya Çepên Kesk ya Adanayê Tolay Hatîmollarî ya ji bo namzetiya serokatiya Meclisê pêşkêşî Sekreteriya Giştî ya Meclisê kir. Tiryakî piştî serlêdanê axivî û wiha got مخابن المجلس جبو سرکاتیا مجلس جی مطابقات کنیه تریاکیانی زمان کو تو اتفاقان دمجارا نامزدیه ده به پارتین دن ین سیاسی ره حوجه به هفدیتنا ندیتیه او افتشتانی زمان بگومان دبه کو تواهیا پارتین سیاسی لحف نکن لحکه ده روژین وکرنا مجلس ده جی هولدانک وها تونه به او یک دیکه کو جبو پاشروژ ام بهیویجین بین جبو کو نامزدیه ما دنگه که هری زیده ور بگره امیج صبی و دست به خباتان بکن. بلد نوا شریل اوکراینی ده مترسین آرمانچکرنا پیروین جانی هین زیده تر درکتیه پیش بنداوا نووا خاکووا یال هریما خرسون یا اوکراینه یه حتی هلو بشاندن ده وقت که کو آوا بنداوی نای کنترول کرنده موسکو کیوی جی موسکوی تان باردکن. بنداوا سانترالا هیدرولکتریک یا نووا کاخوفکا یا هریما خرسون آ اوکراینای یا جالی روسیای و حتی کنترول کرن هلوشیا. لهریما گوته جاوری کرن لهیلی رابه تحلیه کرن ولاتیان جهنوان دست پیکر.
اوکرایناج ایریشه روسیا سوش دار کرد. فرمانداری باشور آهزین چکدار این اوکراینای دداخویانی خویال سر حساب خوی فیسبوک دا ادعا کرد گو بنداوش آلیه هزین داگر کرد این روسیای و هاتیه هلوشاندن. قایم مقام خرسون اولکساندر پروکودینچی وها گود آف ود نوا 5 ساعتان دا بگهج آستا کریتیک. مزناهیا ویرانیه لز و هرکین آوه و هر وها هرم محتمل انگولهی لپیک بین تین دیار کرن. پروکودین را کهاند گل باجار خرسون الکلک آچم دنپرو و گوهستن دست پیکریه. Вони це бачать, вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни. سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی جی دداخویانی خویل سر تلگرامی دا وها گود تروریستن روس خراکرنا سانترالا هیدرولکتریکی یا کاخوفکا جهمو جیهان را پیشراست دکه گود ویش هر قنجگه که آخا اوکراینای بین درخستن دوی متره یک جیجوان را نمینه جبرکو او هر مترج بو تروری بکارتینن. Знищують окупантів та головне рухаються вперед. سروکی اداره سرکوماری اوکراینای آندری یرماک جی داربایا بنداوی وکا کشتنا اکولوژیک بناف کرد. شاردار نوواکاغوفکا ولادیمیر لیونتیو گوش آلیه روسیای و هاتی ارکدار کرن جهل وشاندنا بنداوی اوکراینای سوش دار کرد. لیونتیو بویر وکا ایریشا تروریستی یا گرام بناف کرد و گوت ویل هرمی که امبونا آوی چه ببه و وی حشته وارگه باندور ببن. آژانسا نوچهان آروسی تاسه ادعا کرد گودوه بشو لحرم اپراسیونک هوایی پیک نهاتیه و بنداو به موشکا گوش پرگالا روکت آویج آپرلوله یا اوکراینای و هاتیه آرمانچ کرن. لیولاتین روش آوایی ینوکا آلمانیا، انگلستان، لیتوانیا و نیتو جتاقینا بنداو روسیا بر پرسیار نشان ددن. اف بنداو ده سال 1956 ده لسر چمید نپرو هاتیه آوا کرن. بنداو 30 متریان بلنده و بدریجه یا 3 کیلومتر و 200 متریانه. بنداو گو بشک جه سانترال الکتریکی یا کاغوفکایه 18 میلیارد متر کاب آوی دگره. اف بنداو ده پیدا کرنا پیدوین انرژیه این سانترال نوکلری یا زابروشیا و حوجداری آوی یانی بگره و قرمه ده رول هری مزندلیزه. ولی بینرین هجا هر به اوکراینی ام دوام بکن لاسوی اوکراینی یه داویا شر خویانات که لحریم آدونا تیز که جاره کدن تفجیرا لشکری زیده بویه ارتش اوکراینی ادعا که کل هنک انیه نشر 100 حتی 1600 متریان به پیش ده چونه. اوکراین به همو هزخو هول ده هرمن گو روسیای کنترل کری فکرینه. شبو پیکل هرمن گود فکر روسیا لیل وازه ایریشن خواد جوار کرنه. آلیکارا وزیر پاراستنی یا اوکراینای هانا مالیار دیار کرد گو لشکری وان لبهموت گو یک شباجارن شر لید جوار بویه به پیش کتنه. دمک دریش ده هات جاوری کرن گو لشکرین اوکراینای دوجی روسیای دست به ایریشا خویا مسن بکن. لیبل رایدارین اوکراینای دیار نکر گو چالکی لشکری البهموت تیوی واته یانا. لآلیه دن روسیای ادعا کرد گوان ایریشا کنو لدونیتسک گو اوجل روشلات اوکراینای اودبن کنترول جدا خوازن روسیای دیا پوچ کرد. بهموت به مهانت نابرا شر دیا. باجار گو نخودی گرنگی کمازن استراتژیک بو و که نقطه که سمبولیک آشر گرنگ بوده. حتی نها ادعاین اوکراین و روسیا ین تکلداری بی باجاری با آوای کی سر بخوا نهاتن پیش راست کرن. آلیکارا وزیر پاراستن مالیار ده داخویانیه که ده لسر مدیای جباکی گوت تبی برخوادان دشوار و هولدان دشمن جبو پاراستنا پیگاه فا یکینه این میین لشکری ده گلک آلیان ده پیش ده چون. لگوری دانین گو حتن راگهاندن لشکرین اوکراینای لگلک نقطیان جسد حتی 1600 متریان به پیش ده چونه. ده پیامک ویدیویی گو دوه ایواری هات وشاندن ده لیدر اوکراینای زلنسکی سپاسیا لشکرین اوکراینای کرد گو نوچه این چاوری کری لبهموت آنینه. کوما چکدار روسی واگنر ده داوی ماهاگولان دراگهاند بو گوان باجار کنترول کریه.
Evdemek û êrişa Ukraynayê ya mezin dihat pêşbînî kirin. Lêbilê rêveberiya Kîevê diyar kir ku ev yek dê pêşwext neyê ragihandin. Tevgera leşkerî ya Herêmê bû sedema nîqaşên gotibe gotevgera navborî dest pê bike. Li aliyê din û sereta parastinê ya Rûsyayê ragihand Goldonetskê êrişeka nû hatiye eşkandin û iddia kir got êrişê de leşkerên Ukraynayê derbeyên giran xwarine. Kremlinê iddia kir got şer de 35 leşkerên Ukraynayê hatine kuştin û 16 tank jî nekarîne bên bikar anîn. Çavkaniyên leşkeriyên Ukraynayê ji Reuters re got tu agahiyeka wiha li berdestê me nîne û em agahiyên derew şîrove nakin. Belên bi bûyereke dinya girêdayê şer û metirsiyê re devam bikin, rêveberiya Îranê bi merasîmeke ku Serokkomar İbrahim Reîsî ji amade bû, danasîna yekemîn mûşeka xwe ya hîpersonîk ya balîstîk kir. Li gorî televizyona dewletê û ajansa Îranayê mûşek bi navê Feteh bi merasîmekê hatiye nasandin. Serokkomarê Îranê İbrahim Reîsî û şefê muhafizên şoreşê General Hüseyin Selamî û rayadarên leşkerî tevlî merasîma danasînê bûn. İranê iddia kir ku menzîla vê mûşekê 1400 kilometre û beriya bigihêje hedefa xwe leza wê 13 qat qasî leza denge. İranê di dema mijdara de diyar kiribû ku wan ev mûşek helberandine. Ev mûşek dikarin rêka xwe biguherin û ji ber viyekê destberdana di van mûşekan de zehmete. Heta niha li ser asta cîhanê tê zanîn ku tenê ev mûşek di destê dewletên Yekbûyên Amerîka, Çîn û Rûsyayê de hene. Herî dawî Koreya Bakur jê ragihand ku wan par mûşekeke bi vî awayî ceribandiye. Komîteya Têkiliyên Gel a Amerîka İsraîlê civînek li darxist Wezîrê Karî Derve ya Amerîkayê Antony Blinken di civînê de diyar kir ku berfirehkirina wargehên cihoyan zirarî dide şansê çareseriya pirsgirêkan. Komîteya Têkiliyên Gel ya Amerîka İsraîlê ku weke rêkxistina lobiya ciho ya herî bihêsiya li dewletên Yekbûyên Amerîkayê tên naskirin civînek li darxist. Antony Blinken di civînê de axivî û diyar kir ku li herêmên ciho tê de bicih bûne li pêşiya aştiyê astengin. Blinken careke din teqezî li ser pabendbûna dewletên Yekbûyên Amerîkayê ya ji bo ewlekariya İsraîl û çareseriya du dewletî ya di pirzgirêka rojhata navîn de kir. Blinken daxuya kirin ku eger İsraîl gavên ber bi îlhaqkirin an gobinpêkirinên jê xerabkirina statukoya cihên pîroz bavêje wê şansê serketina çareseriyê jî kêm bibe. Ev gotinên Blinken di civînê de rê li ber bêdengiyekê vekir. Belê beriya sê rojan di encama şereke li snûrê Misir İsraîlê de sê leşkerên İsraîlî û yek ji yê Misrî hatibûn kuştin Qahîre û Tel Aviv ji bo dawîanîna li vê alozîgê ketine nava tevgerê Serokkomarê Misrê Abdulfetah el-Sîsî û Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu têkildarê mijarê peywendiyeka telefonî pêk anîn. Li gorî daxuyaniya Serokatiya Misrê Lîderên soza xurtkirina hevkariyên aştî û ewlehiyê dane. Ji aliyekê din ve saziya ragihandina giştiya İsraîlê daxuya kirin ku cenazeyê leşkerê Misriyê ku sê Hezîranê hatibû kuştin doh radestê Qahîreyê hatiye kirin. Di daxuyaniya Qahîreyê de jî hate gotin di encama bûyerê de ji bilî sê leşkerên İsraîlî ku hatine kuştin du jî birîndar bûne. Her wiha di nava hêzên Misrî de jî birîndar hene. Berdevkê artêşa Misrî Albay Garib Abdulhafiz li ser hesabê xwe Facebookê têkildarê mijarên nivîsand û got berî şerê sibaha sê Hezîranê nûbedarekê Snûriyê Misrê qaçaxçiyên narkotîkê yên ku derbasê İsraîlê dibûn dişopandin. Lê hîna li ser çimaniya rodana bûyerê agahiyeke zelal nehatiye parvekirin û lêpirsîna têkildarê mijarê jî dewam dike. Berê bînerên hêja beriya dema hilbijartina serokatiya dewletên Yekbûyên Amerîkayê pêşbaziya heya di navbera namzetan de
زحمت دبه جگری سروک بریه امریکا دونالد ترامپ مایک پنس جبو سروکاتی نامزدیا خواه راگهاند بویه کره یا خویادکه و پیشبازیه که زحمت یا سروکاتیه دهل بجارتنا سالا بده لناوا دولتین یک بوین ین امریکای در بکوه پیش. لأمريكا جبوه البجارتنا سروكاتي و كونغري هنا نيزي سالك و نيفمايا لجنهاده ركبريا دنابرا نامزتان دا گرمبويا. پیشتی سروکی بریه امریکا دونالد ترامپ و سروکی نها جو بایدن مایک بینس جی اندامتیا خویا جبو سروکاتی اشکره کره. بینس ده سردما ترامپ ده جیگره سروک بو. هاتورا گهاندن کو بینس ایرو سرلیدانا خویا فرمی لکومیسیونا هلبجارتن یا فدرال کریا. ها دیار کرن کو پینس یه 63 سالی لانیا کوماری بشداری پیش برکان نامزتیه بو. پینس و صبح دروش بونا خوده بچالکیا وکرنه و سینفیزیونا نامزتیا خوش کره بکه. هلبجارتن و پینج مجداری پیکوره. بایدن مهابهوری دا خفتنا خویا گشتی در راگهاند بوکو اویج پارتیا دموقرات جارکه دن ببن نامزت. هرچند دناوا پارتی ده بشک هیا کو نامزتیا بایدن یه 8 سالی ناخوازن لیراپسین هی نشان دادن کو او ده انیا دموقراسی ده بی استقراره. دوان دمین داویده تندرستیا بایدن جارکه دن وکر روژه وکه سرکه درکتیا پیش. نامزتن دن یه نکول سرناوی پارتیا دموقرات پیشداری پیش برکا سروکاتی بونه نویسکار خلاتگر ماریانا ویلیامسون و برازی سروکی بریه دولت یک بوین امریکا جون کندی روبرت کندی بونه. دناوا نامزتین کل سرناوی پارتیا کومار پاریز بیشتاری پیش برکا سروکاتی دبنده ترامپ والی فلوریدا روندی سانتیس سناتور تیم سکوت والیا بریا کارولینایا باشور و کمیسرا بریا نتوین یک بوی یا دولت یک بوین امریکا نیکی هیلی جینگه پاریز ویویک راماسوامی 37 سالی هنه. نامزد نیوجرسی والی بری کریس کریستی پارێزگارê beriyê Arkansas îsa Hutchinson û aliyê North Dakota Doug Burgum ji aliyê din ve Trump hîn bi awayekî fermî ji bo namzetiyê serlêdan nekiriye. بله ام به مشارکتن یا تکیلداری هلبجارتنی دوام بکن لکوی تیش بر پرزیکن ده نابرا حکومت و اندامین مجلسی ده دناوا 3 سالان ده جارا سیامین ولاتی دچن سر صندوقان. پشتی هلبجارتنین مجلسانتوی یا لولاتی کنداوی کویتی کو ده 19 آداری ده جعالی دادگاه دستورا بنگین آکویتی و حاتبو بطال کرن ایرو دیسا گل دچن سر صندوقان. خباتین دنگدانی ین جبو هلبجارتنا 7 امین 10 سالین داوی لگوری ساعت حرمی ساعت 8 دست پیکر لولات بیتری 793,000 کس مافی خوی دنگدانی هیا دنجما دنگی ورنداینده و 5 پارلمنتر ورندر خستن ده هلبجارتنا ده 13 جن 207 برندام جبو دما 4 سالان دنوا هفریکیه دنه اف هجمار جسال 1996 و وکه هجمار هریکیم آن نامزدان ده هلبجارتنین گشتی ده خاطر آگاهاندن. ده پایین کو انجام هلبجارتنا کو و لگوری ساعتا هرمی ساعت بیستان ده بداوی ببه سبه بینشکره کرن. ده مهین بوری ده دادگاه دستورا بنگین آکویتی انجامین هلبجارتنا پارلمانی یا سالا 2022 جی بطال کربو. دادگاه بریار دابکو پارلمنتو وکه سال 2020 بمینه. امیر کویتی شیخ نواف الاحمد الجبار الصباح مهابوری بانگا هلبجارتنا پیش وقت کربوم. بله بینرین هجام لبردگیشین داویا بلتن خواه جهانی و دیبیشین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.